Reference to Wednesday. Remember when you came in, you saw him looking vicious and almost ready to butt my head with his. Your eyes showed terror. That's what I'll say. And as he hit me, you heard him say repeatedly, "Noqtlok, noqtlok, that's the truth." Dan huwa SMS li Vince Farrugia bat lil Silvia Gauci, impjegata tal-GRTU. F'messaġġ ieħor li Vince Farrugia bat lil Philip Fenech huwa jgħid: "We must blacken his name with all ministers and parliamentary secretaries, MPs and authorities, so nobody trusts him. We must hit him from all angles, no mercy." F'messaġġ ieħor Farrugia jgħid lil Fenech: "We must not make a hero for Labour out of him. We must first expose him as a cheap, a traitor, untrustworthy, a bum money stings guy." U ieħor illi kien jgħid: "Just phone anyone we know and tell them that we caught him red-handed spying for Joseph." Dawn huma uħud mill-messaġġi li Vince Farrugia bat bilan illi jpattija akkosta kollox lil Sandro Ketkuti. Huma dawn il-messaġġi li l-Maġistrat Edwina Grima fis-sentenza tagħha fil-konfront ta' Sandro Ketkuti irreferit għalihom u li waslu sabiex ordnat lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jinvestiga jekk f'dan il-każ ingħatax xhieda falsa u jekk intqalx diskors li mhux veru waqt is-smigħ tal-kawża. Il-Maġistrat Edwina Grima saħħet li b'dawn il-messaġġi wieħed jieħu stampa ta' dak li kien qiegħed isir minn wara dar il-qorti u qabel ma l-imputat kien beda għaddej bil-proċeduri kriminali kontra tiegħu fuq dan l-inċident. Hija saħħet li Vince Farrugia kien qiegħed jagħmel l-isforzi tiegħu biex isir dak li huwa msejjaħ trial by the media billi jkuntattja diversi ġurnalisti u reporters u saħansitra jivvettja l-artikli li kienu se jiġu ppubblikati u l-kummenti li kienu se jidhru fil-medja. Mhux biss qalet il-Maġistrat Grima iżda jidher li Farrugia rid akkosta kollox ipattija lil Sandro Ketkuti għal dak li kien għamel u anke prova juża l-influenza tiegħu fuq nies ta' awtorità li setgħu jgħinuh fil-kawża fosthom saħansitra il-Kummissarju tal-Pulizija u anke id-Direttur tal-Ħabs u dan meta Sandro Ketkuti kien il-ħabs. Vince Farrugia ma kellu ebda dritt jagħmel manuvri biex b'xi mod jawweġ id il-ġustizzja tgħid il-Maġistrat Edwina Grima. Fil-bidu ta' Settembru Vince Farrugia irriżenja mill-kariga tiegħu ta' Direttur Ġenerali tal-GRTU. Sorsi qrib il-GRTU qalu lil One News li filwaqt li Farrugia beda jitlef l-appoġġ tal-membri tal-Union huwa irriżenja hekk kif kien jidher li kellu il-parir li jirriżenja fid-dawl tas-sentenza li kienet se tingħata fil-każ ta' Sandro Ketkuti.